as a family. Mansamu. Ah, yeah. How was he smart? Mansamu YEGETONTO. He was ever smart. I could dress marvelous. You could take young, non a younger coupé. This genus in the chat, the Jericho, which is Safco. If you don't, you know about the Safco. When you get it, we got the Safco. I only wrote. I was going to be the Jericho. We have waited a bit of the Nantica. If you get the photos, scare Mansamu YEGETONTO. You gotta go back to go to father. Yeah? And I want to go back to Safco. The Safco, you generally go at Jericho. A Safco that the chair was rich, what a mosquito and a church fashion. Jericho Tassan. Unavaga hiyo Safco, unajiita Mansamu. Hiyo ni generation yetu. Generation yenu ushavaa. Bana. Wewe ni mkile. Mjubera. Mjubera wana ile chwati watu mwina. NYANG'AU tata was smart. Kana muone ni story ya Mansamu YEGETONTO. Mansamu YEGETONTO. NYANG'AU was ever smart. Kuja waniulize. Kuja waniulize. Mansamu Yege what? Mansamu YEGETONTO. Those are the story. Ghana in Mwara body story. NYANG'AU was ever smart. Huh? NYANG'AU was ever smart. Amanda awabera barakuru NYANG'AU no muchumbi. Philosopher. Na Mansamu YEGETONTO. No matter Mansamu. I know do you know what is called Mansamu? No matter Mansamu Munyamak. You see? Mansamu Munyamak. Gando boy. Yeah? Mansamu. But the Mansamu YEGETONTO ni NYANG'AU. Oh. Huh? NYANG'AU. Ya no tu ramo jori gari police aquí. Ayena. Ayena. Dale pero kanjini ngoro engineer Mansamu YEGETONTO. Ya, wewe ade aye. Handsome hyena. Ngagi. Ya handsome hyena. Mansamu YEGETONTO. Wana ya kada mana kata story isi? Ya? Mwana buat. Dia orang mau. Hah? Sebelum kati ya apa? Ayo ngara woge deh. So kau dia buat. Oh na aku mau kau nyuruh nyara kau lagi. Ada paling mau woge ya. Ekeben no. Ini kau rugi keben no. Wanto konjera kau rugi. Ambil sekian dah sini. Desprezo. George? Ya, tu namanya. Niulize mnaangalia nani kwanza? Watu wanaangalia nani kwanza? Si wananiangalia. Wananitazama.